Shipai BSF uba kerteng usetepa SK jongka Bikoi 144 Battalion ula siat da kasuloi duty jong uhi ya sangut kipara Shipai baya trailang bat u haswa ba un siat yap yala de hakaba sangut kila klatno bat uwei ula mensaujur. Kani ka jingja kala jam mentaka step hakapor Shipho baje hakashnong khasa jongka Amritsar district hakajala Punjab kabaderu ka khaput jongka India bat Pakistan. Ya kada batikna halor kani ka jingja ompat syam latib Henry katkum kathamai bala yoklum laong ba une Shipai sngohun ya kapor jong ka duty ka balabu ya u. Katkum ka jinga thu jong superintendent jong ki pulin Dipak Hilori ulaong ba hakani ka jingja sangut kilayap hakabakan thoplang bat une Shipai ubasian bat uwei pat ulaman saujur hakbala kitno ya u marmar shaka private hospital kabadan ha Amritsar.